Yang Punamapu, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Noxeri. Nasi Manung topic say why free hand to Assam Rifles Cyber the name Madudi 19 February 2019 gi Home Ministry ki notice Samana Madudi section Budi Ampale, Madu section Chingo Horpod Loin Panjatra Shore and Madu expert Chingi Karika Medino Yorane. Assam Rifles have power to arrest and search without warrant in Northeast states, Northeast 5 states, including Manipur Yauna. Masida la EEVFAM se Manipur se hana already the entire state se apaspa na cover to bune adubo Congress na palinge haibate pan bakanda obu mi bigi sarkar le bakanda center da su Congress ni adoi matam du da in par ngi assembly segment tareta gi apaspa se masi lokthok khibagi area du ni aduga lokthok khaba matung swaida hoje khoina urak pase operational karikra mayam sing se operation karika chathaba khothaba mayam sing se asan mai phone sung army gi kari involvement se kya urakta gi pham duni adubo arabara pa chingilam sing kari sing aguga rural area sing kari di room le hobi area duni masai area se karim kanda swaida border hill district haibagi mention nam su taw taw sunate aduga laiba wahang di the whole Manipur se assembly segment tare sikhatna atopa se apaspana cover tawle regadi section piriba mayam sing se apaspa go almost equivalent habi wari joiri swaida nauna power khar pire ka haibasi adusu border hill district karida yes border atopa country sing kari sing tagi karikra khoi gi anti social element sing hijal pa khosal khoi ki ba leibra hujina amuk 19 da thoki bane amuk se masi on whole torga thambai wafam sine kari no message am di piningo male samoy kara dino technically me am singko expert ki commander adum khangba ngamani loina ma tang sta khana janaba gi tanja duri ngasi logjo tori base lengchen biriba guest singna ai yet thang thang pham biriba se Rakesh Meihoubam director human rights law network ni ai oza Rakesh pu yanan taram nok chari adu oza Rakesh si oi de lengchen birib se P Dhanakumar retired IPS ni ai tamu Dhanakumar su taram nok chari adu yet thangna phami base Renu Takhellambam president EEVFAM ni ai Renu su taram nok chari yanan base oza Rakesh lak su tai matudi section gi kari matang sing hanale namba paspa du kari khenap chano almost saman abjala Imphal ki segment tare tagi atopa area sing de dum cover tor le jahu natra nahungna na amuk tholok paise apaspa duga hojik pi be power sing kari khena bajano an han tang thapip tai masi akoina mayamna khangnare madudi apaspa hariba aina sigi makhada sipaida adi armed forces of the union Assam Rifle army ate leyo mayam sida CRPF ke mayam yauna makoida ahenba sakti pibagi gano omo provision amo khangni aina amo khangni adu masi karama jaga da pi haibada disturb oire hana disturb area ni hana lauthuoba area du khakta da hariba armed forces of the union na apaspa gi makha provision makha da makoi mi phaba punba tawba khobam koi sakti du adi mogi mathok to boyai haina haibani akoi Manipur da lesang sina akoi 1958 tagi adu mata taromodagi akoi 80s late 80s dagi pura apunba Manipur gi jaga khudima apaspa chalaire madugi maisa si mayam mi mayam sikre kaya ma shonai kre kaya na nga uphoi ne chakre hojik lerisi ados mane lebisite gi di akoi mamangi congress ki regime matamda akoi imphal gi assembly segment tare tagi apaspa gi application si disability state zu lokthokna sai ba ji koi chana halaroi haiba leire adu hojik anu ba mo home ministry gi date 19 da February 19 thokpo notification si matungina akoi gi through according to newspaper report harimna kedogi bu hariba Assam Rifle personnel sing asida criminal procedure code akoi gi police na mi phaba punba tawbada sinariba ain se masi na police personnel sing tawba sakti adu sai Assam Rifle gi personnel sing da pirani haibo wafam mani adu weragadi aikoi han leiribana apaspa gi makhada disab area lauthoba jaga da mak armed forces of the union na mi phab ma to buya badu leibani adu hojik adu disab area leigera leiroira any jaga da adu mkhoi notification sida akoi newspaper report matungina akoi border area singda sanabagi manba ama ui chapchaba notification doi udribani na chapchana ai comment piba ngamde adu leiriba report mayam ji yenga kanda leidui bo wafam di kedoge da apaspa leirasu leitrasu akoi gi sana phana mi phaba pumba to buya bagi sakti pibani aduga seida mona paliba section 41 47 48 punena mayam palise masi koi police na koi
warren yaudana mi phaba yaba adudagi akoigi police na mi phaba matamda darkar leba monda akoigi tanadana khonadana phaba pin sakti di fortunately do akoi madugi sakti piba khopa mayam du iba provision sing ngakani samne hairabada police na tawba yaba mi phaba pun matam da sinaga da tawba da punamak ado akoigi Assam Rifle personnel singda sinabagi wafamni ado masi chanaragadi ai mota ai ngonda apprehension ma lei madudi akoi afaspa gi awabasi Manipur gi praja ayamana akoigi afaspa si pamdre khare masi di direct natragi indirectly thengna madugi masha se akoi praja singda ware haidna leibinina masi afaspa leirasu letrasu adum saigi makogi afaspa la thenariba awabasi afaspa letrasu thenaba yabagi lambi lakpanina masi makti akoi yamna khudung thininga ni na thamningi adubu layuk phaba hagada phataba hagadra ngasi date 19 thoki budu ngasi yemu anoba report mutung inadi put on hold tawre matam khri chanandana thame ma khatana khanagini haiba mudi lere hai hujiki hujipok le phim je sam nare kan hana apaspa se state ki disturb area ne laukho kan da se sum extend torga charpani oja sei khujing ya chalami se hujing namu kai dore apaspa se disturb area laugera lauroira apaspa thamgera thamoira madwai du kaya madwai du ha kaya connection thamaktabani maruina hujiki police ki piriba section mayama police hana sindarimba section khara se hapchalakanda non net disturb area garo oira koida apaspa lagera leirora madu mathok ta de area khara du kariguma notice na tholak taragadi mukoi dum anytime hujiki warren yaudna mi phaba aduga warren yaudna kariguma area ma mafam ama thiba humbagi thabak se dum pithoe madusu akwai tagi hena reng pikpa mogi kamsa makha duna thabadu yani adu marasi ai manga samjegi kadugi bu police ti training phangabane adugi do mi karma phani kamai tangni habagi training phangaba pagano singneba well trained taro personnel singneba whereas aduga leiba armed forces of the union Assam Rifle kari mayam sidi yengnaba thengnaba training to buni magi si nagarik pu phaba pumba to nugi training bi budina tiba masida gine wa character ngasi misi mina thokna prajagi awaba kholaw mayam la ise yes Renu ai se tamo Dhanakumar da laksadringi da ai Renu dam tang han round maroina husiki wafam se taba kanda adum atop sing kari sing akoi da wari sab da yori bungo hayeng nawai hana leramba noigi phaspa na nungdang daga sifai na koiti thiba yaba hing daga koi jang ba yaba gi phiam do mo impan manung bo se tawro atop jala hadi pakhat khiba madwai da thingna khiba sei theng chung diga awa ba du ji kok ta banina karim kanda yamna ti manung da leiriba post section gi kari gi myam ji kupna khangudra so he amu hanjala kadora haibagi nungai taba thuk law bom di phau to banate yes as a activist samoina aduga maroina hana fact encounter gi kari gi mayam thokraba matung da thengna ho family mayam sing du punjalaga semba ibam gi hujik president amoina kana su hujik case mayam fact encounter kari gi push mayam torimni sigi marks da serak state da ahen ba pirani hujik pudi put on hold da thame ka haibsi kamai phau case Kuju kabar dang asing rang je thengna ba matam da yamna mi pai ba amadi dum pok pai tare adi family myam jiga koji dum loina dana leiramina wari myam je dum ta dana dum leiramnina sumaina muk thamjala agadi khoi Manipur da leiri ba khoi gi tungi laibak se amna athiba mada hai tare khoi je adum supnam sa sanda adum leidora ba punsi amagi mahing da leiragani haina akhoi gi vision da dum uba ju phange ta singnaragadi aduga ngasagi akhoi gi army sing jina kaigumba huji hol thambaduna ama thamgare dubu kaigumba moina access kaino sing je huji moide extra power ama pire ise cp raga innocent sing je moi kamaina khando ko duno ba just border area dani hairini haurakpa asfa haurakpa matam da ju hali sing je ayam singi lamdana hana hekta torture tauba mis harassment tauba duki matik yam thina otpa naiba moigada massacre mayam ma thokre ko samna panjarabada khoi oinam gi massacre khoi blue bar operation gi matam da thuiba thogdo singje khoi gi chingi tamchiraba thogdo nga tani aspa gi makara thogleije adudagi hena hojiksina amu kaigumba thamakpa taragadi akhoi je adum khangde akhoi je kari haidino akhoi je india gi makada leiraga akhoi je chawkhotpam khangdaba aduga akoina lalhauba namthabagi namada hojikse amu moina thamaiba phibam jide aduki matik yamna akoida laibak thiba amane na aina de haininge aduga mun khangadro so thokhiba thoksin kare singji hangana yengu kanda mi pai ni kai amadi dum piri makha tabi aduga army na sam moina hoi yamna suspect tauba amada any warrant issue yaudana
फारे ना खलग आर्मी ना फाबा मी अमा तबु कमायना करम फिबम द थोलकदिनोबा अखोई वरी मैम ताजग्रे टॉर्चर तौब हरासमेंट इन्फॉर डिसअपियरेंस थौदोक मैम अमा थोकरे हजिकसु मखा ताना आर्मी सिना अखोईगी लेरिबा मणिपुरी अखोई सिदा येंगदि पोचे पुरा एंटी स्टेट अमगी मोंग दे येंगकदुइनी मखोईदि नहारोन इंसर्जन एनी खुदिंग मक्ता मोइना येंगकदुइबा मियेंगजे रेसिस की मोंग दलो येंगा अनेबा अखोईजे लोइन अयामना अदुना ओटपा नैबा तौबा तारगदि अखोई हौगिबा मतमदसु दुम खंगे नाम तेकपा पुंजी चुपा सोयनाइबा मयाम अमा थब अकनब सुबा यादना मयाम अमा लेरिबा हजि हजिक से सीजे अमुक थमकपा तारगदि हारिबा फोर्सिंग सिदा अहेनबजे पिरकपा तारगदि हजिक अदुदगी हेना साथीबा मणिपुरदा सिगुम्बा अखोई आर्मी की मिलिटरी रूल अमा सोइदना लाकनी हाइबगी पोतुदी अखोई अदुम आई उबा फंगे अदुना अखोई मसी तसेंगना सिगी इशू कनोजी थोलक्ट्रिंगै ममांगदा अखोई मणिपुर गवर्नमेंट साइड की ओइबा पॉलिटिकल करी मोइना करी लौबनो हाइबदी फिरेब लौबनो हाइबदी खंगे अदुबु मसी अखोईदा थेंगनबा याबा यामना थेंगनरा खरनि अवाबा हौजिक जु सुप्रीम कोर्ट ता अखोई केस लेरी अखोई मणिपुरी पुलिस सिंगी मथक्तदी चार्ज थांगले अदुबु आर्मी एक की मतुंग इनदी अखोई आर्मी ना हाटपसु मयाम अमला याउरीबको मखोई एक की मतुंग इन मखोईददी अखोई कैसु तौबा ngамदना हौजिक से अखोई जि लेरिजिनेबा अदुबु आर्मी जी की मथत अमोइना पिसलगदी हौजिक अखोई की लंबी जे मसी अखोई जे लमहांगनरग लेबा अखोई की मणिपुरी की पुंसी अमा अदुगा नमथरगा अखोई इंडिया की सुमनम सासन मखादा अखोई जे ओटपन नैरगा अदुम सिगी फिबम जे लेगनी हाइबा वाफम जे थमजगे यस मिपाइनिंगाई ओइबा फिबम दुनी सम दाय कान हाना लोइन थेंगनखरे समना लोइन थेंगनखरा उरम लामिना अहेन पावर पिसन बा दुगा मस्वाई एरिया से कैसु अफबा फोल्डु नते पानरमबदी डिस्टर्ब कनोने माने इम्फाल की असेंबली सेगमेंट तरुक्तगी लौथोखिबा से सुम तम तमना लौथोरकदरा काय सुम पानरबनी सम दारे कांदा दुगा मस्वाई सिगी ओना तैनबदा अनौबा सेक्शन सिंग सब सेक्शन सिंग के मखादा सानाफन करी क्रादा थीबा एनी टाइम थिहनबा याबा एनी टाइम फानबा याबगी फिबम ममदा पुसलकपा से मिपाइनिंगाई लोइनबक ओइनी सम हारे का तावो धनकुमार मस्वाई एरिया से तुझे गसाई की दरा केस थम्बीखिबा मतंगदुनी डिस्टर्ब एरिया लौथोकांदा फसफा थम्बनी अदुबु हुजिक लाई वाफमदी डिस्टर्ब एरिया अदुगा अफसफादु थम्द्रसु पिसल लईबा सेक्शन सिंग करी मोन थोइबा नोटिफिकेशन मसुंगिन हुजिकबुदि पुट ऑन होल्ड लईबनी अदुबु करी मुदा मसिना मथवे तौरक तारगदी पावर पी तारगदी मस्वाई एरिया की केनो कमाइन मयाम फाउनर एप्रेंशन दी ओजा राकेश फाउबीरी एक्टिविस्ट सिंग फाउबीरी थोखिबा थोकदोक्सिंग करी सिंग उरगाना दाम कमाइन थम्बिनी यानान बो ओपिनियन मसी कनोने खितंग ब्रॉड ओने हाइजे प्लीज गो अहेड तब ngasi kari tholok pa yage na kari appreciation lege hebagi limitation leitabada no issue si da koi level to one level le yeng ba number strictly legally speaking CIPC ki uski power sing ji asaram da pi be yabra yadabra be question nam lege ne yes maram nowhere in the CIPC sigi power sing ji police natna adu da pi be ya bo jawdi and home ministry notification amna madu pibe yabra yadabra legality issue le rongani man section 41 the was 41 47 41 he section ji loina mak hai ji police officer na to do thabang ngtan but Assam Rifles is not a police force aduna moide masi power pibe yabra yadabra ji koi Rakesh ne na khambira ni legal keno aspect di the convert to yabra yadabra kai provision makadra notification phokadorino So CRPC JJD as a criminal procedure court CD basically it's an act of the parliament. At the act of the people provision ji executive notification amana madu onthonjin to we are over. At the cry the order of the people have provision. Number one. Number two, the Assam Act 1941. Sigi matam si da sigi powers pyramid. Pre-independence period ne Assam Rifles 1835 तक कसार लेवियन तौर लिंकत की उन्नी कनोगी पैरामिलिट्री फोर्स ना ब्रिटिश रेजिम की पैरामिलिट्री फोर्स और कैसे मतम तो दी रिप्रेसिव रेजिम नहीं कॉलोनियल रेजिम तो की मुझे की खुदोंचाना ना वो ना पैरामिलिट्री फोर्स तो सीगी CIPC प्रोविजन में पिछले में पिछले में जी कौन देखो लोग थोक रहे अदुना लौथोखिसी राइटली सो अदि लौथोम तोक लौथोखिबने यस अदु CIPC की प्रोविजन अमता दसु सिगिसी पैरामिलिट्री फोर्स त सिगम पावर पीबे याय लेति है अदु यदि करम
karamba power karamba provision da karamba provision sinaraga sinugam notification thoino moi lerangani lebudi notification to kun udrune chapchabu hayu ngamdre adubu common sense yam ganda madu leitabra khale number 1 number 2 the Assam Rifles है paramilitary force ni हाइजे भाई वानी paramilitary force नत्ता भगत समाने मरम दी administrative control of Assam Rifles is under the Ministry of Home Affairs Internal Security Division में खाले नहीं administrative control निको whereas operational control is purely with the Defense Ministry ये लान थिंगना ना लान मीने है वो मोई पर CRP BSF operational control लो नहीं में चेदे ले whereas CRP, the BSF, ITBP, CISF, Lerimiam say, low in our home ministry Makale never. Whereas Assam Rifles the operational control is Defense Ministry in the Ministry of Defense. Paramilitary force ni Haijaragasu, they are trained and working as pure military wing. Aduna Moi cannot we are over. Moi the portion of a jay. Some military junta ne. Military junta. Yam some higher. Military has soon to Selapune. Selapuni. Among the Hardy, some Tamatan like next. Next, the Harrigabu. A news report the Pazavanico notification would require a Sajaja. High empowerment from State Chanaga de Gabu, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram. Siniko Mangasini Mangasika, and the Citizen Amendment Bill give my Yamkan Chung state Mangani. Meghalaya can't hold me because Meghalaya doesn't have a excuse later. Myanmar border later, but Assam is later rankly. But it don't cause either later. Aduna, it is a message to these states that you are not Indians. No Indian, not the what's a man, Lamian. Lamela no lamji the military session to line have hidden message about other Handu Echo to Toxanavi. Pinning a pogel to never. No Lamhangano Lamela the military session to Salayan and Gagani. No Lamhelagano have never. She think I'm character. You know, see what took the horo, Amadagi horo, she be the horo, Manipur walker retire gave, Assam walker retire gave. They want to acquire some thema called Kudung Javas, some Satrangi Poo and some season again to no yapam the no look they have never. Adna Ujixu acquire Central Pali and Uju and Lauridna. See Citizen Amendment Bill of Manifesto the Hakani, I couldn't have let this pasta who needed. I do am the Satin told you. As why the mainland the higher with pay, Assam the Laga, Kano the Laga and the Laurigi. No, no, they have nothing. That is the message that we should look into. At the Madugi area, I am one of the Kanada Kale. I repeat to the Leva Kairapushim Lakani to high station people in there. Sit to one Wakalamachella or Henning and any. Elimination Pill Torokane, Toriva, Pakali, Tabak Homes in Kina to Karimkan. Yes, we are not going to hear Hibani. Cashew border top day, Adu Karimkan, the border top day, knowing Angbataro, Hibatu, give us the Karimkan, the Lamhelagati. Powers in the Rakani have a message of a signal lama, people Mali, have a area, Tamontamese. Maswai said Tamat the Dhanakumar, Katana income, but I am really but Tabi Baduga. I exports and critics saying, come at the Luna Pound was rank and some Roma, message of the Pinning Male, Karadino, the Kanga Karawad noise, second the Kanganda, Pidi Pinning, Pauli, the Power, Adota Santa Madu Kangan by you, Natama. Was that a case? Which it Tamako Tamo, the no one to be the question Marona. So I there. Legal Sagi provision, Karaman to Hutna, police neck in the Sindaba, was a Rakesh side of Bibuni. Police trained to Jabuni, Karimkan, the Apaspa, the game of Mataroso army, the Gasana Panchankanda, police don't know, civil police don't know hiring me. I think I know what I'm talking about the Sagi case to learn about police, to learn about report or can handle to Matane. The same body police part to Moy the Yogi Heavy, some Naraganda. Hujinum Glaisina, police Sindaba, subsection Karigram, Yama, Piragana, police, Piriba, Henba. Power to more sinner by say, Sama cried Roma, Maswahi legally getting Matang, who couldn't another way or Kari Kamai don't Pilacono, was a 19th which you could put on holding. Karimkanda, Tuxal Urakanda, Karigumba, Kara, Leking Kara Urakpaki, Iriama, Aduga, Karimkanda Swai say, as Harapun say,
paramilitary budi haiba aduga ngasai gi operational control the defense minister gi makha da leibanina military junta gi phibam military da power pisan bagi area phaubi ba tamo oja kamai phaubi gi thinu masi ekoi amodar ko do ai mo 100% ai support tawi maju masi mak adum oigini adubu hojik lairiba ganu sida for time being mudi put on tawre adubu masi ai makoigi notification si khara semdu oga makoigi intention of the lebani na ko khara semdu sajin tawraga amu lakadra haibagi singnaba amadi lei hoi aduna masi ekoina kanoda multi prong strategy ama ko yapa darkar lei akoina masi kota ngakta thengnagani haiba nataba akoi miyam nasu civil society or groups mayam sinasu akoi karamna thengnagadege haibasi akoi kok chungyen nadana tawre haraga masi thengnaba darkar lei karigumada apaspagi awaba adi apaspagi kanosi yam sathi greba masi gi kanosi consequence aduna masi gi awaba si akoi u thangamda leiningai da amuk apaspa leitrasu abamong kutimmakta adum makta mogi kanosi satyam thibasi tasena kaidum ngaida akoina id makoina masigi kanosi ING niyom chuna sina dana khotana dana tawni habsimadi ai kaya thajadi di mamangda leigriba president mayamji yengura kanda aduna masigi awabasi koknaba amatanga lambi koi mayam kok chungjinaba aduga multi prong strategy mo yatpa masi darkar lei hanai thamjage hoi hojuk tawbudi amarom da hairadi lengak padagi sakar paiba adagi opposition leiriba ngangna sakna riba gi level sing adu karim kanda ngangna riba phibam sing se aseng basu oidaba aduga aseng badong ngang kokmong magi oide bi phibam mamang du ugri kanda apas power su mangon da piri ba taseng guideline du makha da sanction biradi thudona swaida ka han ba thokningai leitabani sam da kanda adu oidaba ngangba awoiba kaya se chupchal laga misuse tawbagi area ma pak chauna ugrabani hujikti fajana sinnarakani haibagi asa tumadi hope tumadi sunglei leitre manipurgi praja singda aduga mase leibusu ngamoi aingondagi hauraga mi punimang namsai se dum pakatpa nungnangba nungaitaba karino ne akoida hujik pawda yengiba mi yengse haibadugi area duri amon hangalaga loi khalakadani ai renu lakpose renu break matung lak sakeren break matung da impact news ki manhune yengbiriba punam ke phamda thuna putur lak sake impact news mi yeng tadura lebio break matung da yengbiriba punam makpu amukana taram noksari renu hojik se ozara question thambirak pose punna hojik panelist anina ikai khunmajiri ba guest anina thambigi pose karim kanda hoi message am di piba male maram di lamdi hengeno ngangba sakpa lawbudi kya taningdri ताबगी एरिया जो ओइद्री अदुगा लमदी हेनगनो हाइबगी मेसेज अम लेरे अदुगा जरा केस हाइबिबदा करिम कादा होय लीगली करिगी पॉइंट चटपा थेंगनाबा तुगी वाफम दुना मने तगोदबो मसे मेयामना यानिंगदना अफस पाइसे कुइना मसेगी से थेंग खांगा लाखरमिना हुजि ओइरे कोदोरि फिबम से तवगी दी हाइरी मसवाइ से मसेगी असाने फंदा अनोबो पावर पिबसना मसे थोदोना कसु स्टेट त काइबा लेरोय हाइबगी स्टेटमेंट अम चीफ मिनिस्टर न पिबदा यावरी करिम कादा मसवाइ से पोलोमा द थोखिबा टेरर अटैक तुना मरम ओइरे कांदा नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगसिसु सोमदगी बॉर्डर अतोप कंट्री की कनोदगी लिसलकपा यावई करी फिल्म लेबिसता लखोलकपा फिबम मानबगी एरिया अमसु बंदबदि नते लाइबो अफमदि प्रजा सिंगदि पब्लिक सिंगदि ऑलरेडी सफर तोर लेबने सुवाम पामद्रबनि होजि इंजलगदि मसे करिगुम्बा पुट ऑन होल्ड थंबैसे खरा सेमटोप सिंग तोरगा इंजलकपा यावगी एरिया अमसु उदबसु नते इंजलेना खलबा इंजलक्तिङैदा तौबु याबा हाइबदुनि समसमना इबमगी करिगी हाना ऑलरेडी मस कैंपेन अम जंगन लेरि करिम कांदा होजि अतोप तोप इशू द केप त जंगलुरे अतोप सिंग करी सिंग अदगी ILP करी मतंग चंगलुरे अफस पाई करी इहो से लिसांग सेना याम हौ लाउन थेंगनबगी स्टेज दुमक्ति खरा हेंदोखरगा खरा अमु कोठारा कांदा हुजुबुरी सुप्रीम कोर्ट कैदा केस पाइखलक एरिया दुने हुजिकसु करिम कांदा मसिगी एक्सी तसेंगना चनरकपा मु होम मिनिस्टर मसि मु रिन्यू तौदो मु चनरकपा तारगदी इहो खोलाउ सागरपि फिमदु ओइदोरिब्रा सागरपगी प्लान लेबा ngamgadra सागरपा मपुंग फागद्रा ओइरि फिमसिदा सिदैसिदा हता कोई होई कश्मीर थोगिबो थौदोक तो अखोइजु तसिंगनदि नुंगाइते मसिदा सो औरिदि अदुम मागी नुपी अंगांगदा अदुम सफर त होवेको अदुमकी असोंगी थोइबो थौदोक तुना कश्मीर ओइरगा अमु हाइदि अखोइदना अदुगी अदुम मयाम जो हुजु यामना वायरल ओइरगा लेइबो पोट अंख ओइबनिना हजिसना मु नॉर्थ ईस्ट हाइजिगा कश्मीर हाइजिगा यामना लमजा यामना गैप लेइरि याम डिस्टेंस गैप लेइरिबनेबा अदुगा
Manipur da amu asigi chatnarakani amu power thamne ka haibasida amusu masi aikoina khanbada ngasai da moina haibiribado akoigi north states the asfa thamaije kuire mafam khada lokthokraga su koi Manipur da su hena suffer ta hole koina kanogi armed forces special power ek mai magi lamgi dum record se yengu matamda hard pase even Manipur khaktana hena yamna extrajudicial killing se yamna masing hele rape ki da order ka su duga my killing torture adum yam yame haiba tare ado si sing je yenguraga di Manipur da issue je ama natraga ama issue akhoi je adum akhoi lisang sinna Manipur gi praja akhoi loina thengna dana la abane bako haidi KF ngale tawni ngala ILP tawni ngala akhoi je divide and rule sanaraga akhoi praja mayam je tasengna lal hobadi natte ko tasengna sidai da akhoi gi human right violation jam adu ki mati kaleba sida hat kani sida tawni adigi amu adu ngale kep chana ngani pura charang halaga issue amagi waroi si loidringa issue amu pusala ani adu akhoi je pura kok je akhoi je traumatized tarabani tasengna Manipur da leiba akhoi praja mayam je akhoi ji iho hobuda ju chok thare aduga karino last option da kari la kadino haibase akhoi ju akhoi je Indiana ai ngasai mathak da panjari do akhoi ji bu karamba miyeng da yengbiri gi haibase ne ba always moi gi sunam sasangi makha da thamaga akhoi je adum no ama issue natra issue ama pusala kani adigi ama natra ama dum hoinaraga akhoi je adum chawkhat ba lamjen da yaw bagi mahuta akhoi je adum sigi fight tawraga aigi right fight tawba aigi case ki fight tawba akhoi gi indigenous ki right ki fight tawba asigumba mayam je charang na halaga karamba issue no ba ngasi ba akhoi na mai pak pasu ngamju ngamdri awaroi sinju amata ju loisin bazu naidri ba masida akhoi gi political leiba politicians singi tasengna mogi chawba role lei masiju akhoi na hataki KF ki matang da sung mayam ama hairi duni akhoi north east ki leiba hataki KF chana lauriba mayam do mi gi lam da na politician phawna lawe adu akhoi gi sai gi yengu matam da adu gi mate yamna khenagre moi gi pham khatang pama leraga praja gi ihul khangna thabak tawba je masi ai every politician si khuding mak se mokoi da khoi praja mayam na thaja baju thamde mokoi na khoi gi praja mayam ge khoi khubi gi khoi gi moi thagar khrine akhoi mayam na thagali bajigi matung ina ju thabak su tawrakte aduna masi akhoi gi apunba kholaw ama lawba dakar oi aduga hauji su akhoi human right violation tawi aduna case ki damakta khoi asfa gi mathakta makhada sigriba laikhidriba mayam or khriba mayam jigi mathakta akhoi hauji ju supreme court ta case mayam ama tawri asi phawbu da akhoi adum case phawda delay tawraga dum thamine ba aduga sarkar sina su aina sigi marak thana akhoi case ki matang da adum pusinja horage akhoi gi hauji se akhoi supreme court na CBI da sinaraga case ni phuni toi charge sheet already case mapan charge sheet tawrabane ifam gi oina adu sida charge sheet tawriba akhoi gi police officer sing senariba akhoi record ki matung ina police personnel maitai macha ebi Manipuri macha mo yankhai mukse hoji se charge sheet ta trial hongna baina case manga tar ko khangat padu phawa January police to power prosecution sanction PU yadaba aduna stumbling block oiraga akhoi se hojik phawbada trial je criminal trial ama haurakpa taraga di aduda January any police personnel singdu makhoi gi mathakta makhoi je hojik se sarkar na makhoi gi mathakta kahani moigi service ta adum thabak se adum harauna nungaina moije karisu akiba yawdena thabak se tawraga leiri je masi khitang aina khoina nungai ta bhai tare aduma makhoi gi prosecution sanction je pira agadi akhoi gi speedy trial om da akhoi je khitang mangjin tharaga masi supreme court ki case ju khitang akhoi mai pak porom da khitang yam thujalakadra haibagi achoba sama di leibane ado court ki ngasi maki order da su masi thama gi manung da di makhoi pirani haibagi thajaba su lei aduna akhoi se justice ki lam da su akhoi judiciary system yamna duki matik soli khuding makta loina sole aduna praja akhoi mayam khuding mak Manipur da tawre iba mayam akhoi jum any issue khuding makta akhoi je kok chuksin naraga unite oiraga issue khuding makta akhoi punna chatmina ba asina tragadi akhoi mai pak pasungam ngamoi hujiki hairiba sigi kaino army da piriba access power sing ju akhoi masi punna lawmina ba ma change north east ki punna hujik hataki kefta law khiba dumaina akhoi na su akhoi praja khuding makna every akhoi gi kaino khuding mana masi yaroi ko haiba na politician yauna khuding makna akhoi khongpham amatang lepaga lawmina ba ma changbra haina ai wakhanda di dumaina khale adubu khangde politician sing di nga gi waje nga 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 adum
mayamgi central gi yaka yenga thabak tawbagi mawong amda leiba sisu tasingna masi leiba yam thibane na haininge masi akoi tungi leiba yamna akoi manipur situation adugi matik tamo yengbada yamna akoi adum yamna nungai tre tasingna hiram khudimak ta akoi je sotharaga leiba jati ama haibado akoi je oirabani tungi plan khan badilai da thengna ga do go issue sing do nungti gi ngasi ama sani heyeng ama sani san salaga tungi kari gi khanjanabagi area da su pidabu duni adu hoji phawdri sang singna prajana miyam na khanba miyot ne di haiba aduga miyam gi ihul khanga thabak to boddi oidaba aduga masi tholok pasing sing rang tanate haurak kriba miyam sing se aduga prajana pamni prajana nungaini praja gi damta yaifandam ne na khangdana without any agitation any kind of protest yaudana thabam ta paikhalam bai se urakhdram ni samsam li sang sina aduga atopa state sing kari gi yenguragadi aswaida ILP Manipur People's Bill gi kari gi matang yenga na Himachal Pradesh to dum masagi land protection nam bill ma dum already without any agitation khoi dum chahi kai mang du u phangram ni asi gumba sing se kitang vision yawi na thabak to no gam di khoi u phangadam no beta kanana panba kanana saka paramba du gi rate hoji phok to ihul khang badum di udri aru karim kan da lurei bo pham di issue khuding makta any issue lak pakan da praja sing na hawu chongdana protest tawdana agitation changadana thengna bai sisu li sang china kayam kuina thengna bangam gadori no haibagi area duni aduna miyam na masi yam section ba yamna ai gi decision loba ai vote piba kanda yam section ningai oirak pa phim duni maswai bhogda koi punna khangmin nadragadi adum khangmin nadana adum leibe area duni tamadana kuma ngasai bri thambi gre pulwama gi kari gi te ki kari gi matang ama swaida Bangladesh kari gi proximity sum naksalak pan notice as a whole swaida security input intelligence input mayam de ranguni damo adwagi major amagi phongdok top sunate han already swaida masigi bill sigi hujiki leriba notification se thoktingi da already intelligence reporter notice ta sigumba similar kind of attack chatharak pa yai ka haibu se han already phong gi lere dawo karim kanda aduga maridi pandi panba iman di mandaba karim kanda aduga Hoji put on hold da jala kes thambi buse kari ko pungra semdo hyun toroga injel ka to su man bi area am su pauri tamo swai da tamo as a whole maswai si tamo ngasai thamdi thamgrim na yam ona revisit to jining bon si wang sing se am tanga khangjaning bai tai karim ka na masigi leri bu film sina border village border aswagi district ki kari gi thangna ba atop country sing kai sing thangna ba da kayam handle to woi de dum hoji bogdal leri ba piri ba sing ju dum piraga thengai se dum yabre modern in ablan khali samna swaista praja singna amuhana masi hena sathi bu phim lakani na singna bagi phawdo basu leitaba nate tamo as a whole tho ibani kashmir gari gi tho iba phim swagi phim masi connected related on ba yawra in terms of intelligence input haragana basis so sab manhan ba yawra in terms of security measure haragana tamo lokhole phim singda kitang yabining be area yawbi brasini hana masi gi lamda kuin lebi number ne as a IPS hoina Home Ministry ki officers ne explain to woi matung indi masi piri bisi kari gi no haraga akoi free movement regime na border da mile manga sonda siba wi distance free movement tong no ba ya bagi regime le uje hai adu gum lakpa adagi foreigners ga se infiltration kari kara gi question am lakpa si mayam se khudong cha na bani highway wani aduga masi border guarding forcing si da ahem ba sakti bi da kar le na mona explain to we ba rigi notification matang da national media me am hang da lurei poti highway area sing se afswal le be area ngak ne ba except some parts of Arunachal hada kano kirani ju la padi lok thok gi ne da aswal le area ni Manipur police le ri asam ko loina ra chat pa da jam kan bi rang le ringi matam Manipur da kan irang le ringi matam Nagaland da kan irang le ringi matam di hai ba ain da thengna ba ngam ga huji irang irei le thra ba huji le ta ga ma ta ra amni le tra masi da ka khang le ri question kai no number 1 ade border guarding forcing the aim shakti pi ga ga di Tripura Meghalaya West Bengal East Pakistan ga border da BSF yam chaw si West Bengal ni BSF ta di kai power pi da ga ba adagi western sector da Pakistan ka taine ji BSF border guarding force ni certain area ITBP na ko Tibet border sun lai moi di kari pi de ge ba and it's a deliberate provocation to the people of the northeast scenario aning idi adu lai ri ba sakti sing di already I am to enough laws are there enough rather more than enough power has been given
Aspaji Kahenbus, Sakti Bibane, Malona lady never. Sakti Watan, Sakti Helenas, Honor never. Healing it, I'm looking at a patient in a career. No. And available laws, available provisions are much more than adequate. Those you have to lazy, it's a deliberate provocation in a way. I need it. And that's why I'm thanks it. I'm hygienic enough. I got young people of me, mainland Indiana, Nithiran, Jim, I thought that we survived to get a cook in the calling and say, I guess I had one. Legal aspect the Kang, the Supreme Court Kang, the legal form, I'm the thing of the Are they politically, they cannot diplomatically, international committee the Kaladi mobilized over the Kaladi to Ruktamni. Are they at the Indian parliamentarian, I am convinced the worker to Bugisi lobby create Rukutabni. Are they Aquimi Amsi, notice people Amsi, aware of minimum the Karokani. See me Amsi in the sentimental Salaga of Horons of Pogangara. And in the Tamnamasi, Kupna, Tinjotaraga, Wakan, Kanminava. Kanava, Nainabu Matam Yor, a bribe cushion and delay. Regular Hujila reports alienation, I see mainstream the law, mainstream the law, the Hiba. Provoke no more some Tobudum, some Tori. Mainland some minority at the provocation to the Masana, Iran to Putabni. Or rather, not again notice military training ground in a low Duribra. Pakistan ka China ka like ngun lan suno kanda ako Indian military kara alert wena ba hising na ba ako shade training ground if the civilian population ka so na gaya ira adu question man la ab jidi maram the Assam Rifle the defense ministry ma khale po na and it is manned by army officers. Assam Rifle ke officer ke the commandant loina army officer ngata ne deputation level adna Smart to the training ground in the young Hera. Have question of Chobula and Simatang that the every section of society, intellectuals, civil society organizations, Ojawa Bisu Satro, laborers, officials in you, then you throw a walk and convert the Kala. It's time when we think about our survival. Okay. Existence, I tell. Koi si legadra lerodra, koi si bukang kun legadori heavy wahang ama tholak pase tholak pani sam nare kanda karim kanda mainstream da auction bio mainstream da ki laptop kino di haiba tu mainstream yoroko to ko gate to yoroko to lambi du na aswai da nang changbayaroi de noi mathok ta de ni inthor koi phim du gate ri jo hon da sam nare ka hoji bodu sadar eje di sang jena adu ko lai phim di hoji phokda lai phim di taseng pati hoji hangda de sini Mathok Tower in Han already power Mayam Pile and Misham Narakanda, Duga, Madwaida, Mohana Pishan Mathok Tada Bati area. Karim Kanda, military Karigi training ground or some training, training to worship Sasangrabane, training to worship. Aduna Maswaida, training ground or some Tamba, Duga, Chakope Karigi, to the Sin the Dingang Lip Service when I do a chocolate and bird, is some Pogaba, Sumu Udaba, chocolate cake, Halasu, chocolate Ningasu, chocolate and the Bagi, Pibam Dune. Was that a case election in Buse, Marina? Ujaki Dhanakumar Thamaki Basindo, last round or Kadorman Tamo Ozakari supplement of winning to plus Masagi political cinema, Renu Takhellambam, political Kari people see representative Nina Masana Pauni, Moikari Sten Lowi Dorinusuma. Adu Karimkan Stendo Kara, Chamam Naragadi, civil society organization Karigi protest agitation, Chung Mathokar Kadoni, Ozanga to Tabigre. Legal aspect Yankanda Masigi Satching, who would put on hold. Put on hold as a Katar Karelo Rabinate, anytime a muk to Lakpay, I do notice Tokramina, Karigo Makra, a hen Makramuk pinning but Hana hen Labine, Hana Hilimatuka, Karaga Muk Pishaning, but the hand with army, so Saya punching the Pishan area, signing the Pirabani, I don't know, say anytime I do Peter Paya with him today. So the section do say, I know Ozara any supplement of Wiani. Legal aspect coming to Niagara, provision carrying subsection, CRPC, Kanda, Swai areas, the well trained Torobo police in the Sinda Bapone, law enforcing agency in a Monacinas of Pone. Swida, Mohoida Pirukanda, Masisibu, Moina, handled the way the river, carry ground the Peter and legal aspect thing to be our ground legacy. Dhanakumar, we give the show. Masagi, paramilitary force in Malacca, Assam Rifle D, operational control G, Masagi Ministry of Defense that we have here. As in a Maram with the Namakoi officer Singchi, Assam Rifle Dagi, Masagi, Kadar the Gilax, officer to D, Masam Sukratani, a Makogi, officer Makumuk television to D,
आर्मी दी लाको आर्मी ऑफिसर सिंह लोय Deputed from army ne. मोदे लोय मो कन डिपुटेशन दा लेर कंट्रोल रो ngakतनी अदुना अखोगी अपस्पा मणिपुर की मफम अयाम बदा अपस्पा लई अपस्पा दा अखोगी पैरामिलिटरी फोर्सिंग करिजिंग सिनबसी इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटी हाइदना हाइबनी अदुगा मोगी फाबा पुनबा खोपा सब मयाम नु ngसाई कनो ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना पीबा मखोगी डूज एंड डोंट मयाम दो अदु जो हाइरी मधु सुप्रीम कोर्ट सु मखोगी मधु गाइडिंग प्रिंसिपल ओददनी हाइरे मधु दसु ngसाई फाव पुनबा तोंग मतमदा सिविल पुलिस याहोलगा खोललगा अदि सिविल पुलिस की मतेंग उंतिंग तौन खोदना तौगदबनी हाइदना लेबना अयामबनेबा अदुबो हौजिक्ति असी यावरो फावबदसु मसिगी जागी थबक तो आइन दा हाइबा यामदु इवन अइना हाजिनिमदा अखोय अपस्पागी मखादा अखोगी आर्मी ऑफिसर अमना आर्मी पर्सनल अमना सिविलियन अमदा खुपांगना थाबा याबा नति हाबा मखोय अदु सिक्ति पिदिबा अदुबो हौजि तौरिबा अखोयना मनि अखोय सा मणिपुर उरि मयामसिदी मखोयगी एक्सेस हदी अहेनबा मधु मिसयूज तौबदु ngakतिबा अखोयना उरिसिदी अदुना हौजि पुलिस अखोयगी साइगी पुलिस सिविल पुलिस यावना चथाबा अदु यावरो अदु तौरो हाइबा फावबदसु असुंबा प्रॉब्लम मयाम थोबसिदा मखोय यावदना अदुम इंडिपेंडेंटली निंग तमना चथाबा यारे हाइरदी मसिदे ओगेदबा कंसीक्वेंसटी ए खनबदा मम्मी हाइबताई अदुना अखोय मसिगिदमक्ता अखोय ममांगनो थमजबगी बगुमना अखोय yes no doubt ngasai ain sinarga masi challenge to ba haibudumudi last resort na thamabasu aikoi mipung khudim all walks of life ta leiba mipung khudim akoi kok chungjin aduna masi gi damakta masi akoi da laktana ba masi hona bagi mathau tai hanai thamjini thank you Renu hojik se maru na hojik pudi haire last resort ne legal kari expect legal option lakpa court kai da nok torok pa pukhalak pa ise last resort ne aduga hojik aina thamjani muse Renu matung tarak pada mamang tu sakhiba mayam le international karigi human rights karigi forum da kaida karigum mathau tarakadi madwai da pukat pasu mathau tarakatra in case masigi notification se amona hojik put put on all ne chanarak tana amuk chana lagadi hanagi mathakta amuk gaitare kari haidu no masya khoigi kai haidu no khoigi anaba mathakta anaba amuk an laksan bi film du sam darakanda pukat pa ya bi film legadra pukat nabagi plan legadra ibam site gi kamain chitken kan bi gesin last resort oina मसी पुखटपा हाइजे थौदो अमा थोक्तना हेक्ता अखोइना मदुगी कन्सिक्वेंस कइनो येंगागा थबक तरोकपा अमा अदुदी दरकार ओय अदुबु अखोइना ngасai si thamакpa matamda अखोइ मणिपुर जे नॉर्थ ईस्ट से अखोइ जे आर्म कॉन्फ्लिक्ट लई हाइबदी खंगी अदुबु ऑफिशियली अखोइ से UN मैम इंटरनेशनली UN ममांगददी अखोइ जे इंटरनेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट अमा ओइबा लम नते न इंडिया ना दि हाइरिनेबको सी जे अखोइ ममांग द दुम अखोइ दुम तमोय केनसु दुम हाइबने अदुमाइना आर्म कॉन्फ्लिक्ट लेबल लम नते अखोइ जे लान लेबल लम नते हारगदी असुमाइना पुलिस सिंगी ओइबा अहेनबा फोर्स करी दौबगी नॉर्थ ईस्ट स्पेशली ओइना अखोइ इंडिया सिदा मरोइबा स्पेसिफिक मणिपुर सिगी बॉर्डर एरिया सिदा करीगी थम्मिनो हाइबसिगी अचौबा एजेंडा अमदि सोइदना लेरंगनी हाइना खनजे अदुगा ngसाइगी हाइरिबा अखोइ हिजिगी सि थम्मिबा पोचे एटलीस्ट मोइ इंडिया की मफम अमदा दिल्ली दो ओरो मे बी पुणे दो ओरो मोइद याब्रा येंगो हाइबा ह्यूमन राइट वायलो एनी सर्च तौबा अखोइदि सिदा नुंगाना नुमिता बोजे अखोइदि एक अखोइने ज्ञान तारकपदगी पुलिस हाइबा आर्मी हाइबा जे अखोइदि सिगी मिपाइबगी वखन ऑपरेशन तौगनी अदु तौगनी हाइबगी अखोइजे सिदा ट्रॉमाटाइज तारबो अखोइगी सोसाइटी अमने बता सेंग हारगदि आर्मी सिंगजिगी ओइबा अस मोय लादी करी तौरकनी ऑपरेशन तौदी करी तौरकनी मोय अमना फागिबा मतम अखोइजे करी तौरकदगी हाइबगी मिपाइबा वखलदा सुमाइना चरांगनबा पुंसी अमदा लेरबा अखोइगी इरमदमने तसेंग हारगदि अदुना मसी अखोइजु होय अखोइ इंटरनेशनल बॉडी म्याम अम अदुम ह्यूमन राइट की थ्रू दगी समनबा राइट की मरम लेबनी अदुम ले अदुमकपु हजिमकी दि थोक्ट्रिबनिना हजिकी ओइनदी अखोइगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तसेंगना मसी रिपील तौबियो मसी सिदगी सि थमतारगदी अदुम आसफाजी लौथोकबदी मुगलायदना को वरिबो माय मीन्स मोइन अमा थमके हारगदी मदु करी ऑप्शन दा थमकदुइनो मोइना करी करम एजेंडा दा थमकदुइनो सिगी मोता अखोइना प्रजा म्याम ngasi फाउदा लाइबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर रिपील तौबा ngamdri ngasi फाउबा अदो मसी ngasi adum tumina laigre haugiba ima myam ama agitation myam ama akoi ngasi phawbo lai sarmila na tawgi myam am tawre na da hap tagi lairi bane ba india sarkar sina ado masi hana aspa se hana repeal tawbiyo masi dakar oidre na khalagadi masi aspa je repeal han tawbiro aduga makha ta badudi akoi ju प्रजा मैम ने इंटरनेशनल लो मैम लेरी अखोइजु मदुगी मतेंग लोबदुदी मदु इंटरनेशनल की मियेंग चंगकनी हाइबगी पोतु दे थमजगे
Okay, thank you. Tamo Dhanakumar last round se maruena apaspa thamba se disturb area se lamdam dugi state dugi federal structure amo oibanina state tuna lokthok saga dun lecture gadon lecture matungda apaspa thambani abi wari me ga tawo hujikla id apaspa se lokthok piona nadum ta aga lakpani lokthok padi udri maset khara lokthok pagi area duri dawo maruena hujikla se lokthok khrasu state ki oiba masai kusida masai praja ki pressure da kari gumba apaspa do disturb area do lokthok disturb area leitri haraga apaspa do masa matanda chachagamnina maswai se karigumba adu status adu fem du lakta radi masima leiri haibagi area adu karim kan da BJP palakpada dum hai da BJP na haibusi BJP ne palakpada north east in particular Manipur irang letre naharni gari irang yam ne me harini asare fan adagi army gi kari gi dum function jawba sarkar no lakpa lakta buduna mani da moi dum haile handare irang se matam amagi violence oramba matam amagi attack sing kari sing to bungamdre militant singi kari sing movement sing lebanga muktre attack chathabanga muktre hairim ne badawa chatre ujikti chatre chathabanga mdre haiba somdana maswaida ehan ba power piba ai hana statement dum asare fan gi official sing army official sing dum thokchaba karim kwanda ministry side gi claim to sunate koi jaga lakbada gi yam handare haiba somdana ehan ba pige haiba masana wang ba wadu masana thaja jadaba masana wang ngang ba madu masana kaksaba swai area se kamai upita अतः दिन ऐना से है जी तो हाउसिंग की पोची बेसिकली कनो नते हो एक्चुअल रिक्वायरमेंट ग्राउंड रिक्वायरमेंट लेवल लेते बगी पोट न तब तो मान बपोट nothing is related with ground reality है ने दावा ground reality तो के मरी लेवल लेते ग्राउंड रियलिटी का मरी लेने तो पोला देखिए ngасagi supreme court e bhamna to case adagi human violation ki irang mayam leina gi marak sida ngасagi police civilian handle to civilian mark law enforcement to no ba thawona training to ro thadu police ne to henjel le no case man to ine ba ada yekna ba lan thengna na ba army ne train to wa sar phal to ji police function ji pisel kai no to ko do adu kasu kanu to bo na te ba apabadi oidre adagi adu no ji ai bo hajo ga di hai report si fuladi hoigani ngasagi center gi shakti unna bo na ba leba kai na tarak pe ai hai ji manipur da pena drisma na leba ke kajin ko khudimok da pena da yam to obni ngasagi india gi constitutional authority mayam adagi institution mayam mathang thugai pa adagi mayam lawna be separation education ngai tongna rei ba adagi supreme court ki even kano da collegium bo da muthalaga kano hap ka nigai hona rubagi supreme court ka level conflict judge hapagi matang adagi sing issue ya yam gre even ita tana article mayam se thorok bane even college gi oja sing university oja sing na ngasagi education sector da freedom phangta ba oja or professor sing si to humiliate to we pula sing ba jamna kare holistic una treat to the area mayam institution and violate or dismantle to robuze masi afaba khudam na te not only for the northeast for the entire country ana hoji kholau si mayam kanu to buji senara de se party politics ki de tarani aduga senara da BJP government la po India government la po da whole India se am harawi asa yam chaun to wi yam own mum la ani yam chaun to wi but the way they have been functioning yam the heavy net ba nampu sabu to ba akoi hai ji yadra ga di namgai ni ga gi attitude ma yaw budung torok ba gi pot ma lak ba si whole India da jam chaw India kai na ma chak or ku ya ba gi pot le have ji mai tham jage similarly hu ji hai ba ji maksu provocation amani kana khoi na si to ge have the no ne apna upos to na noi lam hin noi ba warning du ne hu da ji ni warning je khut thage di moi angam ni moi ngam gi ni sakti moi ne heli akoi pi fruit ni ana akoi hing je hono ba akoi ramai hing hau da gi je masi akoi khanau wi matam thengmal le na ai je thank you Rakesh aduga tamo Dhanakumar aduga Renu ngase impact ni issue do lakpi ba aduga ngase ge manung na se mapung phan bi gi tamuk tai lo silak pute kai khumna jari bi guest ahum apu am kan thaga jari ngase gi tabak ta impact news ki manhun am ta ang solution jenda tan jai ro le du lam dam se tholi ba thodo wa thok kya ge marik sum report ke damak impact news me yang ta dun lebio